bijām abi pārsteigti. Но она пригласила меня вот поучаствовать здесь. Un Milana tieši uzaicināja viņu piedalīties šajā projektā. Я попозже еще расскажу о себе больше, Vēlāk viņš pastāstīs nedaudz vairāk par sevi, но сейчас мы хотим спеть песню. bet tagad viņš grib dziedāt. Pažalsta. Lūdzu. Lai zini tu, mans mazais bērns, kādēļ saldīdusi tu, jo Dievs ir sūtījis tevi, sūtījis mūs. Kad raugos tavās acīs es, tad redzu skaidrās debesīs, jo Dievs ir sūtījis tevi, sūtījis mūs. Miers un prieks tu esi man, debes un balva esi tu. Tevi Dievs atklāj mīlestību, tagad saprotu es, cik ļoti Dievs mūs mīl. Miers un prieks tu esi man, debes un balva esi tu. Tevi Dievs atklāj mīlestību, tagad saprotu es, cik ļoti Dievs mūs mīl. Mans mīļais Dēls, es Jēzus mīļamās kā tu, Dievs viņu sūtīja mīlestībā mūs. Kad raugis viņa acīs tu, tad redzi skaidrās debesīs, Dievs viņu sūtīja mīlestībā mūs. Miers un prieks, viņš ir man, mīlu tu no visas sirds. Viņa Dievs atklāj mīlestību, tagad saprotu es, cik ļoti Dievs mūs mīl. Zini tu, mans mīļais bērns, kādēļ saldījusi tu, jo Dievs ir sūtījis, tevi sūtījis mūs. Kad raugos tavās acīs es, tad redzu skaidras debesīs, jo Dievs ir sūtījis, tevi sūtījis mūs. Lai zini tu, mans mazais bērns, kādēļ saldījusi tu, jo Dievs ir sūtījis, tevi sūtījis mūs. Kad raugos tavās acīs es, kad redzu skaidrās debesīs, jo Dievs ir sūtījis, tevi sūtījis mūs. Dievs ir sūtījis, tevi sūtījis mūs. Jo Dievs ir sūtījis, tevi sūtījis mūs.
Paldies šim duetam. Vēl kamēr Ilja kaut ko jums pastāstīs par sevi, gribu nedaudz pastāstīt par šo projektu, sociāli-muzikālais projekts, kur šūpuļdziesmas no debesu tēva zemes bērniem debesu sūtīts. Tad šīs dziesmas vispār ir tapušas kādas sievietes sirdī, kur dzīvo ASV, tā ir Tia Ciferno, kas nodarbojas sociālajā sfērā, un viņa vada arī krīzes centru ASV. Bet vēlāk šīs dziesmas nonāca Milenas sirdī, un viņa tās pārtulkoja gan krievu valodā, un, protams, ar dažādu cilvēku palīdzību, arī ukraiņu valodā, un vienlaicīgi iznāca kompaktdisks gan krievu valodā, gan ukraiņu valodā. Un ar šiem koncertiem Milana brauc apkārt pa pasauli un nonāca šeit pat Latvijā, un Latvijā mācītāja Ines teica, vajag latviešu valodā šo disku. Un viņš ir tapis, jā, ar dažādiem māksliniekiem, dažādu mākslinieku palīdzību un piedalīšanos. Un tātad mēs baudām augļus, ko ir atnesis šis projekts. Bet Ilja, skatos, ir gatavs kaut ko pastāstīt, un viņam ir līdzi ļoti interesants instruments. Ну, хочу пару слов сказать. Pāris vārdi. Шел как-то один человек Reiz gāja kāds cilvēks и увидел дерево, которое не приносило плода. un ieraudzīja koku, kurš nenes augļus. Обычно дерево, которое не приносит плод, срубают, Parasti to koku, kas nenes augļus, viņu nozāģē. раскалывают на части и кидают Sagriež в огонь. gabaliņos un iemet ugunī. Но этот человек, он был мастером. Bet šis cilvēks, viņš bija meistars. Когда он увидел это дерево, Kad viņš ieraudzīja šo koku, то вместо того, чтобы сжечь ее, tā vietā, lai sadedzinātu šo koku, он взял, разрубил на части и понес к себе в мастерскую дерево. viņš šo koku sagriez divās daļās un aiznes uz savu darbnīcu. И сделал из нее вот такой инструмент. Un uztaisīja no šī koka šādu instrumentu. Этот инструмент, он сделан из абрикосового дерева. Tas ir taisīts no aprikoses koka. Jā, tāds koks ir. Jā. Если мы читаем псалмы, там очень часто описывается, как нужно славить Бога на разных инструментах. Psalmos, ja mēs lasām, ka Dievs jāslavē uz dažādiem instrumentiem. На ударных, на скрипичных, Uz на разных. sitamiem instrumentiem, stīgu instrumentiem. Я тоже хочу прославить Бога на этом инструменте. Arī Ilja grib paslavēt Dievu uz šī instrumenta. Надеюсь, он вам понравится. Un viņš cer, ka viņš patiks šis instruments jums. Это называется дудук. Viņš saucās duduk, krieviski, bet cik es noskaidroju, tā ir armēņu flauta.
Я хочу немножко рассказать о себе. Un nedaudz gribu pastāstīt par sevi. Я родился в Риге Esmu dzimis Rīgā, и прожил там 14 лет. un Rīgā viņš ir nodzīvojis 14 gadus. Я родился в очень хорошей христианской семье, Piedzimis viņš ir ļoti jaukā kristīgā ģimenē, и мы довольно очень хорошо жили. un viņi dzīvoja diezgan labi. Но спустя эти 14 лет так получилось, что мы остались на улице. Pēc 14 gadu dzīvošanas sanāca tā, ka viņi palika uz ielas. Кто помнит, если то в 2008 году, когда был кризис, Ja jūs atceraties, 2008. gadā bija krīze, были кредиты, bija kredīti, и очень много людей что потеряло. un daudz cilvēku daudz ko zaudēja. Мы тоже много что потеряли Arī viņa ģimene daudz ko и zaudēja оказались на улице. un palika uz ielas. И какое-то время мы жили в строительном вагоне. Un kādu laiku viņi dzīvoja celtnieku vagonā. И потом так получилось, что мы как-то собрались вместе с семьей Un tad kaut kā sanāca, ka visa ģimene sapulcējās kopā и решили отправиться в путешествие. un izdomāja, ka brauks ceļojumā. И мы думали, куда мы поедем? Un domāja, kur lai brauc? Давайте, куда зовут, куда-то Nu, поедем. brauksim tur, kur mūs sauc. Да. Мы поехали. Un mēs braucām. Мы думали на месяц так поехать и потом вернуться. Izdomājām, ka mēnesi aizbrauksim un tad atpakaļ. Но так получилось, что мы год начали уже путешествовать. Bet notika tā, ka ceļoja viņi veselu gadu. 2 года, 3 года. 2 gadus, 3 gadus. И в общей сложности мы уже 8 лет в нашей семье путешествуем по миру. Un tagad ir sanācis, ka jau 8 gadus viņa ģimene ceļo pa visu pasauli. И знаете, я такую вещь одну понял. Un viņš ir sapratis tādu vienu lietu. И раньше никогда об этом не задумывался. Nekad agrāk par to nebūtu iedomājies. О том, что какое же это счастье, когда ты можешь служить Богу Kāda ir laime, ka tu vari kalpot Dievam именно в юности jaunības gados. и с родителями, с семьей. Un kopā ar saviem vecākiem, ar visu savu ģimeni. Ведь мы живем сегодня в такое время, когда, наоборот, нужно чем дальше от родителей, тем лучше. Ja mēs dzīvojam tādā pasaulē, un kur ir tāda domāšana, ka jo tālāk no vecākiem, jo labāk. И что эти родители вообще понимают в жизни? Un ko vispār vecāki saprot no dzīves? Пусть они не учат нас жить, а лучше будут помогать материально. Lai viņi nemāca mums, kā mums jādzīvo, labāk, lai palīdz materiāli. Есть такое выражение. Ir tāds teiciens. Скорость звука очень странная вещь. Gaismas skaņa ir ļoti dīvaina Родители lieta. тебе что-то говорят в 20, а доходят только к 40. Vecāki tev kaut ko pasaka tad, kad tev ir 20, bet tev pielec tad, kad tev ir 40. Есть такая правда. Vai tā nav patiesība, ko? Но знаете, я бы никогда не подумал, какое это счастье, когда ты можешь быть с родителями. Bet viņš nekad nebija iedomājies, kāda ir laime būt kopā ar vecākiem. И я повторюсь опять же, в юности Un atkal gribu atkārtot to, ka jaunībā и в служении Богу. un kalpojot Dievam. Когда мы начали так путешествовать, знаете, на тот момент, если бы мне сказали, что мы будем ездить с семьей, я бы не поверил. Tajā laikā, kad viņi sāk ceļot, tad, ja viņam būtu teikuši, ka viņš brauks kopā ar ģimeni, viņš neticētu. Потому что у меня были вообще планы, знаете, уйти Jo viņa plānos bija aiziet no ģimenes. из дома. Vispār no mājas jāprom. Но так получилось обстоятельства, что вот такой мы пережили. Bet apstākļi sakrita tā, un bija tāda pārdzīvojuma. И как бы это логически или нелогично не звучало, Vai loģiski vai neloģiski tas skanētu. именно вот эти трудности, Bet šīs grūtības они послужили тому, что я нахожусь сейчас здесь. kalpoja tam, ka viņš šobrīd var И būt если бы šeit. всего этого с нами не произошло, Un ja viss tas iepriekšējais nebūtu ar mums noticis, вы бы меня никогда здесь не увидели, я бы с вами никогда не увиделся бы. jūs nekad nebūtu viņu redzējuši, un viņš nebūtu redzējis jūs. Все, что с нами в жизни происходит, на самом деле, это все только к лучшему. Jo viss, kas dzīvē notiek ar mums, ir tikai uz labu. Главное, правильно извлечь урок из этого. Un no visa ir jāmācas kaut kas. И просто хочу сказать, если здесь есть кто-нибудь, у кого есть родители и живые, Un ja te ir kāds, kuram ir vecāki, un tie vecāki ir dzīvi, хочу вам сказать, gribu pateikt vienu, берегите их, sargiet viņus, дорожите ими. lai viņi ir dārgi jums. Потому что они и так не всегда будут рядом с вами. Jo ne visu laiku, visu jūsu dzīvi viņi būs ar kopā ar jums. Потому что отношения с родителями Jo attiecības ar – vecākiem, это самые первые отношения любви, tās ir pirmās mīlestības attiecības, которые определяют потом все последующие. no kurām iztek visas pārējās attiecības. И пока у вас сейчас драгоценные годы есть, кто из здесь молодежи?
кто из молодежи здесь есть, пока у вас драгоценные годы Ja, сейчас, kamēr jūs esat jauni, ja šeit ir jaunieši, посвятите свои юные годы служению Богу. veltiet savus jaunības gadus kalpojot Dievam. Ни на что другое. Netērējiet tos nekam citam. Потому что Господь, Он достоин самых лучших лет нашей жизни, пока в нас столько есть сил и энергии. Jo Dievs ir cienīgs, lai mēs viņam dotu labākos gadus, kamēr mūsos ir spēks un enerģija. Ну, я хочу кое-что вам показать. Un tagad viņš grib kaut ko jums parādīt. Я прошу сейчас выйти сюда ассистентку свою. Un iznāks asistente. Дело в том, что в путешествиях я кое-чему научился. Ceļojot, viņš daudz ko ir iemācījies. Я показываю фокусы. Viņš rāda fokusus. И хочу вам показать, несколько. Un arī jums viņš grib dažus parādīt. Надо сейчас подготовиться. Vispirms ir jāsagatavojas. Я когда езжу, участвую, часто бываю в детских домах, в школах. Viņš parasti, kad ceļo, tad ceļo uz bērnamiem, skolām. Я могу использовать этот микрофон, да? Хорошо. Так будет проще. Я вот часто показываю фокусы и рассказываю что-нибудь детям. Tātad viņš rāda vienmēr fokusu un kaut ko stāsta Например, bērniem. то, как нас в жизни бывает, часто могут обманывать. Viņš parāda to, kā dzīvē mūs bieži var piemānīt. Иногда это могут делать так хитро и незаметно, Un to var izdarīt tik viltīgi un nepamanot, что мы про этого просто не замечаем. ka jūs vienkārši to nepamanat. Да. Ловкость рук такая, да. Я теперь хочу попросить свою ассистентку, чтобы Tagad она asistente, lai atnāk и протянула руку вперед. un izstiep roku. Сейчас. У меня в руке такие два шарика. Viņam rokās ir divas tādas bumbiņas. Куда мне их так поставить? Kur lai noliek? Вот сюда. Здесь один шарик, у меня второй. Reku, te būs viens un te man būs otrs. Один шарик я положу к себе в руку, Vienu ielikšu savā plaukstā а второй шарик я дам ей. un iedošu otru viņai. Сожми крепко. Saspied, Смотрите. skatieties. Попрошу показать руку. Un tu parādi roku. О, спасибо большое. Liels paldies tev. И не уходи. Nē, prom. Значит, у меня еще есть такой интересный фокус. Viņam ir vēl viens Представьте fokus. себе, вот у меня вот в руке кольцо и цепочка. Да? Redziet, man ir ķēdīte un И gradzens. представьте, вот это кольцо – это человек. Tas ir gradzens, ir cilvēks. Bывают моменты в жизни человека, Ir tādi momenti dzīvē когда cilvēkam, он попадает в тупик. ka viņš nonāk strupceļā. Как это выглядит? Kā tas izskatās? Я сейчас возьму кольцо и надену вот сюда. Tā, paņemšu gradzenu un uzvilkšu šeit. Если я опущу кольцо, оно, по идее, должно упасть Ja es вниз. atlaidīšu gradzenu, viņam pēc idejas vajadzētu nokrist pie zemes. Сейчас продемонстрирую. Parādīšu. Опускаю. Laižu. Вот, она падает. на руку. Redziet, krīt. Бывает так в жизни человека. Он попадает в тупик, и кажется, нету выхода, он должен разбиться. Tātad arī cilvēku dzīvē viņš nonāk tādā strupceļā, un viņam tā kā vajadzētu krist un sasisties. Но это кажется только ему. Tā liekas cilvēkam. Потому что для Бога нет ничего невозможного. Bet Dievam nav nekā neiespējama. Даже в самый последний момент Бог, Он может нас подхватить. Pat pēdējā momentā Dievs var mūs noķert, И мы не разобьемся. un mēs nesasitīsimies. И Он будет очень крепко-крепко нас держать и никогда не отпустит. Un viņš mūs tik stipri turēs un nekad nelaidīs vaļā. Потому что Бог, Он никогда не опаздывает. Jo Dievs nekad nenokavē. Хотите еще, может, покажу? Gribat vēl kādu? Хорошо. Так уж и быть. Lai tā arī notiek. Так. Ты еще понадобишься? Tevi vēl vajadzēs. Вот, знаете, интересный такой факт, что когда человек бодрствует, Ir tāds interesants fakts, tad, kad cilvēks ir nomodā, то он способен вырабатывать несколько ватт электричества, viņš var izstrādāt no sevis nedaudz enerģijas, elektrības. которого хватает, чтобы горела небольшая лампочка. Un ar to pietikt, lai degtu maza lampiņa. Вот, например, видите, у меня в руке лампа. Redziet, man ir lampiņa. Да. Очень важно нам светить в этом мире. Ir ļoti svarīgi būt kā gaismai šai pasaulē. Знаете, в Библии написано, что вы свет миру. Bībelē ir rakstīts, jūs esat pasaules gaisma. Это не просто, Tas nav vienkārši, но очень важно нам светить и гореть. bet ir ļoti svarīgi degt. Однако есть
тот, который хочет затушить этот Un ir свет, viens, kas vēlas šo gaismu nodzēst, чтобы мы не горели. lai mēs nedegtu. Но гореть очень важно. Bet degt ir ļoti svarīgi. Вот. Ну и такой фокус. И Tāds fokus. так. Есть такой у меня совсем детский трюк тоже. Ir vēl viens tāds bērnišķīgs triks. Видите эту веревку? Redziet, tāda virvīte. Это очень детский фокус, простой. Дети, Ļoti смотрите bērnišķīgs. внимательно. Skatieties, bērni, uzmanīgi. Я сейчас делаю так, что эта веревка будет стоять вот так в воздухе и не Es согнется. tā izdarīšu, ka tā virvīte stāvēs tā gaisā un nelieksies. Что-то не так. Nu, kā lai viņi nekrīt? Подождите, еще раз. Un pagaidiet, mēģināšu vēlreiz. А, не получается. Kaut kā nesanāk. Ну, может попробовать так. Смотрите, Nu, она lūk, šitā jāpaprovē. вот теперь получается, она не Tagad сгинается. sanāk, vai ne? Да. Ну, на самом деле это не будет получаться, потому что это не веревка, она не стояла бы. Jā, tas tomēr nekad nesanāks, jo virvīte nekad nestāvēt tā Тем более gaisā. красный платок. Un Поэтому vēl jau sarkans lakatiņš. а платки как они могут стоять? Платок Kāda легкий. lakatiņš var stāvēt tā gaisā? Ну да. Nu, kaut kā tā. Вот еще один интересный фокус тоже. Nu, vēl viens interesants Вы видите fokus. этот платок? Redzat tāds lakatiņš? Сейчас возьму и заверну его сюда в Tā, кулак. ievilkšu viņu te rociņā. Вот. Ее нету Un nav. тоже. Я как говорил эту мысль, да, что очень важно быть внимательными. Es teicu, ka jābūt ir ļoti uzmanīgiem. Потому что, например, дьявол, он нас тоже может обманывать Jo arī sātens spēj mūs apmānīt. так хитро, что мы этого можем просто не Tik заметить. viltīgi, ka mēs nevaram to pamanīt. Но мы должны быть очень внимательными, Bet mums jābūt ļoti uzmanīgiem, чтобы не оказаться в его ловушке. lai nenokļūtu viņa slazdos. Такой вот. Кстати, вам не жарко, не? Jums nav karsti, ne? Ne? Я очень извиняюсь. Es ļoti atvainojos. Просто пить захотелось очень жарко как-то. Tā, ļoti gribējās dzert. Да. Я покажу сейчас последний фокус. Vēl viens pēdējais fokus. Сейчас мне нужна теперь твоя помощь. Tagad atkal man vajag man asistenti. Мне надо, чтобы ты раскрыла платок и подержала. Tātad tā lakatiņu vajag tā izklāt un paturēt. У меня вот в руке такая кружка. Redziet, man te tāda krūzīte. Мне нужен еще ассистент. Vēl viena asistenta vajag. Давай, Милана, выходи. Nāc, Milana. Да. Мне надо, чтобы ты подержала веревку. Turi virvīti. Вот. И представьте себе такую ситуацию. Значит, Iedomājieties tādu situāciju. у меня вот кружка. Man ir krūze. Я сейчас возьму и продену ее вот Es viņai ņemšu un virvīti izvilkšu cauri osītei. так, продеваю. Izvelkam. А теперь смотри, что надо сделать. Она Tad держит skaties, ko платок, vajag darīt. она Viņi tur держит lakatu, платок. В платке находится дырка. un tajā lakatā ir caurums pa vidu. Я возьму вот эти две штуки, положу. Tad просовываю izbāzīšu дырку, cauri а šeit, ты, Милана, возьми и тяни. un tu, Milana, tur velc. Izvelc cauri. Получается? Sanāk, Сейчас. tas nav tik viegli. Держишь. А теперь опускай. Tagad laidi. А ты держи. A, tu turi. Вот. Она держится за ручку, так? Tad viņi taču pie osītas piesējai, vai ne? Пожалуйста, здесь подойди сюда теперь. Nu, pienāc tuvāk. И держи вот так. Tagad turi šitā. Не отпускай только. Nelaidi. А теперь внимание. Uzmanību. Готово? Gatava? Готово или нет? Tu gatava? Аплодисменты. Ah, Да. Aplausi Milanai. Спасибо большое. Lielas paldies. Вот. Ну, и сейчас я хочу спеть песню вам одну. Un tagad ir pienācis laiks padziedāt. Я очень извиняюсь сразу, Es ļoti atvainojos jau uzreiz, потому что у меня очень сильно будет акцент. Я по-латышски буду петь. jo viņš dziedās latviski. Так что вот. Viņam ir akcents. Я думаю, эта песня, она сама за себя очень много скажет. Bet šī dziesma pat par sevi daudz ko pateiks. Thank
Dievs jums zvaigžņu plīvu radīts, ja laiks ir gulēt iet. Ver asciņās ciet, lai drīz pienāk rīts. Ak, nebaidies, kad tumsa zemi sēs. Dievs tevi redz, vienmēr ir blakus tev un nekad neatstāj. Tāds saule iet, laiz gulēt iet. Jau laiks ir gulēt iet, kad sveču gaismas un laternas dēs. Jau laiks ir gulēt iet, ir piekusis bēniņš, ko sapni šīs savs. Ak, nebaidies, kad tumsa zemi sēs. Dievs tevi redz, vienmēr ir blakus tev un nekad neatstāj. Tāds saule iet, lai